大家平安，yang jamai tu suaka jaman-jaman nama kejanana suliban. Sakatu suaka jaman-jaman uli nama kai jinotana sumupu toa kai noa semas. Sakatu sauru jasupui na kai noa semas imazai toa maraki, imazai toa ita sulatan, imazai toa dosa kayan, amaraji su isang erjie. Ibu semas toa pinili di maju ta'al-alan. O sini kiliba-liba kemun sakamaya ayah lakwa na kemudanga sun no kilibag tanwaman ayah timadu wa temabrak ibu wa semas maraftir keti Isau kati Yakobo lakwa na tingrayakan tai Yakobo aichu kai no semas inimichi kemazai toa maraji su isang erjie 上主对以色列的爱，上主对他的子民说：“我一直爱你们。”他们却回答：“你怎样表现对我们的爱呢？”上主说：“以扫和雅各是兄弟，我却喜爱雅各。”就看我什么，这个爱情是你爸爸必须要讲的，爸爸那撒乱那是把什么老讲的，唯独信心。信心是借上帝所赐的信心，相信耶稣基督是救主，拒绝用任何善行获得救恩。这正是使徒保罗正在加拉太书和罗马书所说因信称义的基要真理。保罗极力反对靠行为得救的信心，他说：“你们是靠上帝的恩典，凭信心而得救的。这不是出于你们自己的行为，而是上帝的恩赐。既然不是靠行为，你们就没有什么好夸口的。”求神必赐给们这段以弗所书2章8到9节。Saka ai chua sini pasamalau janutin， 你们这段马拉基书提醒今日的教会哪些是沦为仪式而是信心。Ayaya pasamalau janutin nama bulan。今那布林阿里奥对就是你把什么了讲你听都抓5月8号的妈妈呢是你把的这个什么是讲你听还去马扎多马拉基书的1章pada pasu ni na malai kita nak kemelan tu sinan maya还去把的这个电话什么是个因为亲爱的上主，求你赏识我对耶稣基督有正确的信心，不让其他的人事物取代我对基督救恩的信靠。奉主名祈祷，阿门。Mali-mali, latina na suliba, na metan, na malabatin, tuan-tuan kina, saka 祝母亲节快乐。Mali-mali。